Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki seng bhalang bapher ki badon hapo ka Shatri jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization haka arpo hunyo terik unaiwing arajar arpo kila penlong da ka jingte ya ki lamayong bat ka jingwa ya ki banner hakeleng kanong ba shlong kum shibenta ban penpau ya ka jingdawa na ka sorkar India pakadai ban menjor na ka benta ban pentrekam ya ka inaline permit haka jela Meghalaya ya kani ka jingte lama hanong ba shlong lasdang nado na matpran ter hado banda poi sya khandai lat namar kajing sertap jong ki pulit bat ki magistrate ki dikhot jong ko komsu kimshim layo lat satya bante ya ki lama hakakenro jong ki ying dorbar thaan barim ban haki jaka pajba nakaliang jong presiden ke HANM uba lamprang kharbani ulo ongru ba ki seng bhalang ki badan hapo ka Shatri jong ke komso kin sanang penjur susu ya ki jing yakhi hadin ka sauterik unok pra lada ka sorkar kampun urlong ya ka jingdawa ban pentrikam ya ka inaline permit Sautu but arspa nyop sanwan jong ka constitution haka sectional ngidon ka hok ban yo jingda bakerpa balai hadu benta saufu pratam teli gisnam baka sorkar India ngayu i manakane utu noilam ju pi wong ni haban selok balai hablan mang ban selok la saufu teli tam gisnam balai ba haban dai selok gar susun kelapas la cisam tam kemod ayu balai jayu itu ada ka Manipur lada ka Arunachal Pradesh kayo balai ka Meghalaya kami yo balai hato ka Meghalaya kamdai mo ka way na kita tapo jang main India adang lada ka Meghalaya kamdai ka way na kita tapo India kan ba sakay na mangin suto bat kum ka komso bat kum ka jak benreu ngimla ban priang ya kane ka jing kainsting bat kane ka jing bom sut nyau jong ka sorkar India yang ni kum ka jak benreu ka jing bom sut nyau jong sorkar India yang nang khmat ki jongi kajing bom suit nyau jong kesuk India ya ulai prolak ngot bom stong jong Meghalaya kajing bom suit nyau jong kesukar India ya kajing ekri jong keseng balang nado ki por mansua hadu menta kay gane what is this ama kata aku so kaken da besai bang ngimla su ban susngap ngimla su ban pajkai ni kajing jong kajak penreu nama ngilong kinong ilam ngihap pan yakun ngihap pan yaksaj ya kapateng ban sakha bad ya kapateng ni kalawai jong kari kajak ngila Jit yang ni keski April trik jong tu November arjar po kum kablap flat day kani hi kadai keski yang kaporokhat ki volunteers jong ka komso nado khasi jan jahel hado po rilum garo ngila pendap nado menem step hanyo beje tertem dap beje bar hado ndadap ya kajing wa lamayong haki kali lane hakirot kikia kadi kalau si benta kajing penken mau kajongi ba kinong Meghalaya kimpat semla pejak lane kimpat semla yothya nakamta bandawai ka LP hoi ni suthu ba nado usnam arjar khatai mencem sem ngilami sesurat bandawa ban kaang ban perta nabda bangila denkam kerki ya ka LP ngeli i bahak tu kesnam lesi nas ngobonong leng baka jinglam kemat jong ka komso karali ba haga khalai trek jong Desember lapenlang lapen kongo yang ni ke MDA government bahkan syong ban perkhan hapo ka house haga khat kendai trek jong ujo hi ubnai Desember ada kendai lapas ya ke resolution ni ngobonong ro bawat kawai na ki political party kepala ju kerenteng bahkan ni kamdai kamat badan po manifesto jongi wan makaro kalai kubur lang panpas absolute majority hang dei po ka house temenda kadai kasngi ya kaba lesi ngilami partai bang sasisin namar ngatrai boro kibriu jong kejela lani wat hakeleng sedap ka partai ngitip ayu laja hagni benai belada kajingwan jong pandemik kajingwan jong ni ka kham
kalau penlong ini bangi haban long jai syua. Hari dei bangi song kriti. Ngila pendap lagi jongi duty yang dikipor. Nak liang jong ke HYC, nak liang jong ki seng badan po ka komso. Ngila let ban pendap ye ka kam, ban le ye ki charti jing lat jing isnei. Menirap kimar bamardi hak por bakat cai penriu kadon hapdeng kani ka klam. Tementang iwan hang ni ban penken mau biang sasien. Baka ILP hi kadang don kam ya ka cai penriu jongi. Ngiwan hang ni lese ngatrai pi borok pinya pedang. Ngiwan hang ni ngidi gibru ke balembut. Wala dengi phong ki jan. Kiri lani kistit ki bamarjan. Kumbala kerenda wene kinoi lam jo komso. Dang ye ki paniyo ye kata ka jankup ka jan phong dang ha ki kindat tuli islam. Nging ladep ye ki na do meno. Hari balai ya ka Manipur kila ai katpang ya ketika ILP balai ha ka siet mai ka jongi. Tinang liang jongi hang ni ka ski ke bomtang. Ngi kwa man kranchai sha ka sarkar India ka bakham konsan le sing lapno namar kumba laring ini keren pok state government le sing laong ba kila dap yala ka jong kamram ling ba khat khandai trik di seba henry kam shum laong ba ngin sange no banam keren chu yaki henry ha ka ju ko por na lor ya ka central government kataka NDE government balai lam do modi ngi kentu shu yau new leader jongi ukonrat sangma ngi kentu ro ya kitigi MP spor laingot bat khamtam ya arngot ki breu ki badai ki ju ki parti hangne kabamot ye ba el hak bat iba sanbor sulai ki badai na ka parti ka badan hapo NDE lani ka ba peniat ya ka sarkar India berkowe ngi kentu yaki le ai no kloi rada pidang ngi kwa ban send ka message ka ba syai syaka sarkar pedeng lani syam sarkar modi lada pidang kanyangi ka jai penriu nyu trap lani ka state maklia kum ka we ka benta jonggari India I know ILP ngi maringi sutu bangi de jai penriu iba si sumbo ukba halor ka berni he we are the minorities ngidan kam ban protect ban yada ya kala ka jai penriu ladi ngidan tang kuma hapo khatsa kwasan lang tingi kwa ban ngi sutu ban tackle lani ban ekun percaya ini influx issue don lat chu da kume like sa KLP tingi kwa ban ong ba wara lani aino kloi ya KLP apo state jongi ngim kwa show e ka jing penbit pila penbit house nem baladam pila ong go celebrate your Christmas first wan biang hadin ngin saya kran ye kitigi issue jongki lani will fulfill your dreams hak to por ka central government kala kran ye kenten kastit kala Kongo bat upat ba aro ulalong upaya sya hari mentat soba sange no se ye ka bakum ni ka jing penbet ka Christmas sakawe kala don hajan soba wat nom thok wat nom syukur wat nom padia baiwai ko ki nong yelam hangte hapo Delhi lengba ka sarkar NDA ki kwa ban send ka message bat ngi keduru ye kini ki breu kino mi khmat ki jongi ki bangladesh lada pidan kami ke jing sendran lang ka HYC ka komso borokowe kalong balakloi banlet ban ya pertalang iya kani ka LP ban yo po masjid ke jela jongi tingingit scam ba kini ki badang thia lengai le semo ki badan hangte hapo Raja Sabha ki badang shulaj badan po Lok Sabha soba bakin keren lam ya kini isu Stang biang jong komso ban long ke jing ke sakeleng jong ke jelam ke le kalong kum kadak jong ke jing ban kenmau yang sal wonan ba ka ban approve no ILP bat ha juga por kum kadak jong ke jing kentu ya barok kin rupungot ki emle ba dei ban lek tang chief minister dei ban lek tang sar perston di sem la ki don ka jing ke dam ta ka tau ba jong ka me le barok rupungot ki ban la jadi nang ba ka sarkar India akan respon re pi lek tang wer ngut ka sarkar India akan respon re ngakwa ka komso ka kwa ba kentu ya barok kin rupungot ki emle ba ki dei me lek jadi kim dei ben perslam dei like no nang ba gane ke jing dawa jo ben reu ke jing dawa jo jala bar ke jing pas jo resolution hapat no bor tho an kan long ba don nongrem bat basong ya harem sulai tanggo an kom don jumot la komso dak jing sokhya bat dak jing kerpat red ye ke representative jongi bor on pongot ki dei ben like dali